Whalawhalai atu hani he tutulo to walatala tutupu ke la te mui a whiawhinei. Ko e maama he au nei ne fuakiangi ai he e tau palepale mai tau leo leo ne kua lewa i tunga hua. Mua ngā hua whakamōli mai koutu ke he taha whakaholoanga pauaki ko tau se ke whahinga hua leo leo. Ko whita atua i e tau whakaholoanga ki langmataia ki e tau mas ke lea a wha Pam ki Vanuatu he kamata i ke ngā nei. Kua mahomo atu fōki e fulufuluala he tau whamatalanga whetoko whakaniwe ki haonga tukolunga ha kua longa e tau puhala tā langa tala fōu kua lalawhia tukei he tau ni. Kua hai ai taha fuata mai he motu hau tōlu ne kua hoko atu e ke taha whono he tau fuata he lalulangi i Iapana moe kua maike ke whakawhileweia moe whai whamatalanga ki mua he takitaki lahi he matakau United Nations ko Ban Ki-moon. Ko mam he ahui ni nei ne fuakiangi ai e tau palepale mai tau leo leo ne kua lewa i tonga hua mga hua whakamōli ai mai kautu ke taha whakaholoanga pauaki ko tau se ke whahinga hua leo leo. Ko e whakaholoanga nei ne whakatau tonu ai e tau malolo he tau ofisanga hua mai he tau taulonga ki tua. Moe pihia moe tau ngahua ke he tau motu kehe i lalo hifo he langamatai Ramsey ke he motu ke tau tu motu Solomona. Mai he hana a whakamatalanga kia whangi e whakaholoanga mai aho ko whakailo ai he matua palimia ko toke tālangi. Tō tuku hake e tau tutongi he tau leo leo taki taha. Ke he tolu, poke 5 e tau awhetala he tau. Ka mata he whasifasianga tupe mai tau fōu. Ko whalui ala tolu ne ko mo e tau whakamailonga. Mai ua whamatahe tau tau ngahua ko inspector ko kioki mai he ngahua ko Maria Tongatule. Court prosecutor ko Constable Makasiau Ioane. Inspector Brent Ioane, moe constable ko Easter Tungiamana. Whalu ia lau tolu ne maua e tau whakamailonga anga ke he hongo fulma whai tau tau ngahua moe whakamailonga anga mai tau ngahua ki he Atu Solomona, ko e takitaki leo leo ko Tony Edwards, ko e tau Sātini ko Gregory Harding mo Albert Tasmania, ko e leo leo ko whakaukio ki mai hana ngahua ko Justin Mokoia, moe constable ko Narita Williamu. Tuko ua whoki e tau leo leo fōu ni o monuo ko Constable Stuart Siakifilo mo Constable Carl Samupo. E tala haua e takitaki leo leo ko whiawhia lahia ia ha ko tau se e tau whakamailonga anga nei, mo e whiawhia whoki ha kua whakatau tonu he whakatuwhono ke maunu hake e halau tolu a tau tutungi. Whakau e whoki a ia ke he tau tangata he kautu mo lau tolu ni ko ngahua, mai whahinga hua leo leo he tau tau longa e kua mole atu ki tua. Ko whita atua e tau whakaholoanga ki langmataia ki e tau maskelea a wha Pam ni ko toa e ke motu ko Vanuatu ke kamata e he mga honei. Kua amamna ki e whahe Chamber of Commerce ke fua ki tupe langmatai ke he matapatu ne leveki ke he whahe private sector he Pasifika ko e matakau ni ngā ko Pipso. Ko Pipso kua langmatai e ke liu e whahe private sector ke tutu mitaki mo e ngā hua tunga ke he mga ho whakamua to toa e a whahe ke motu nā ko Vanuatu. Kua hai ai whoki taha account pauaki ne kua tausia he Kiwi Bank, ke muka e te tangata he motu ke whakahua ki e tau langamatai. Whoaki ka kua langamatai atu whoki e Kiwi Bank ke he taha kautaha Red Cross, ne kua ngahua ke langamatai atu e motu nā ko Vanuatu. Kua iloa whoki lahi e malona mo e maskelea whoki ke he motu ko Tuvalu ke ha whāne ko Pam, ka e mamunaki ke maua mai whalua walatala mai he tau mga whaoa Tuvalu ki tau mga hui mua. Kua mahomo atu e fulufuluala he tau whamatalanga whetoko whaniwe he aonga tukolunga, ha kua longa e tau puhala tālanga tala fōu ne kua lalawhia tukei ke tau nei. Hahai ai e tau se whakamotu ne kua tui e lau tolu me tau tālanga mo langmatai ki e tau whamatalanga. Kua fluola he ono atu ke e lau tolu ne kua tolonga ne e tolo atu ke whakatali ke longona e tau tutuanga. Ko lau tolu ne whai palepale kua koutu he aho, mai e wahenga he tau hongofulu, mua ai e a Harriet Tionetama, tua Raquel Tānaki, mo tutolu ai a Soraya Mangawa. Ko lau tolu he tau hongofulu mataha, koutu ai a Shailene Tohovaka, tua Kathleen Sionetuato, mo tutolu ai a Timora Tongatule. Mai tau wahenga tau hongofulu maua, koutu ai a Chrysalia Laufoli, tua ai a New Zealand Tawita, mo tutolu ai a Tāweli Pavihi. Kua lahi e fluola he tau wheua whamatala mngau ni we whetoko ke aonga tuolunga i neafi, mo e mamnaki ke maunuha ke fuaki ki mua e fluola mai tau kahau.
Kua haia I taha fuata ma he motu ne kua hoko atu ai ki he taha whono he tau fuata he lalulangi ke motu ko Iapana. Moe kua maeki ke whakawhiwhewei atu, moe whakamatala ki mua he takitaki lahi he kau taha matakau United Nations ko ia ko Ban Ki-moon. Ko ia fuata nei ko e tangata tuhitala mai whahinga hoa whakapuloa ko Ina Ngaro Wakawhi. Ne whinatua e ia hukui e tau fuata ha ko ia e hangai takitaki he matakau fuata he atu Pasifika. Ha kua whanua uloa e tau fuata he lalulangi ke he mga aho taha nā ne whanua e United Nations ke he motu ko Iapana. I loa mai kua ole paua ki a Ban Ki-moon ke whinatu ke whakawhileweia mo e tau fuata he halau tolu a whanuanga. Si ko ina taha he toko ono mai he whanuanga he tau fuata ne kua whai whakamatalanga mo e whakawhileweia atu ai kia ia he takitaki he United Nations. Ko e whanuanga he tau fuata mai tukutuku hifoanga he tau masmas ke lea mai he tau awha mo e tau le kua tupu whakaofo. Ke whakaosi aki, liu e hatotola da walatala he mga hawhiawhi nei, liu ni ke whamanatu atu e manaki ke tāmase e hila he mga ho a pungipongi ka mātai he matahola walu ke he matahola hongfu maua he tupou la, manatu ke mailonga e tau mga ho ia.